Mu myaka magana irashize isi yarahinduwe n'ingufu z'abantu biyemeje ko amahoro agomba kurindwa. Hashyizweho ingabo, hakorwa ibitwaro kirimbuzi, haremwa amarobo. Yewe tugeze ku cyo bita AI, Artificial Intelligence. Birasa nkaho nacyo kiri mu bintu biri guhindura isi aka kanya. Nk'ubu ngubu ntibikiri ngombwa ko umuntu utazi icyongereza atavugana n'umuntu ukivuga. Icyo asabwa ni ukwandika SMS muri telefoni ye, akoreza wa muntu we na telefoni y'ibindi byose bikikora. Ku bantu batazi gushushanya, ku bantu batari bazi gukora amavideo, icyo bakora ni ukwinjira muri AI bagakora ibyo bashaka, ukandika amagambo ushaka, AI ikagukorera ibintu byose nk'uko ubyifuza, ikagukorera video yewe n'ifoto. Ubu ngubu nazo irazishushanya. Gusa nubwo ibyo byose biba washingiye ku burinzi yewe n'ingufu za gisirikare. Reka tuvuge kuri leta y'igihangange yanditse amateka kuva mu mwaka w'1975. Nitwa Habyarimana Emmanuel, mbahaye ikaze. Iyi leta nta yindi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, US Military, aho buri wese yumva iryo zina agahita ahungabana. US Military yatangiye 1775 igihe Abanyamerika batangiye urugamba rwo kwigenga. Mbere y'uko habaho igihugu habanje kubaho ingabo. Mu myaka yagiye ikurikiraho uyu mutwe w'ingabo wagiye utsinda urugamba ugahangana intambara nyinshi, aribyo byagize Amerika y'uyu munsi. US Military yarwanye intambara nyinshi nka Revolution War, ariyo byose byatangiriyeho. Civil War nayo yarayirwanye. Second World War nayo yaje guhindura amateka. Gusa hari izindi ntambara nyinshi yagiye irwana nka Cold War, urwana n'iterabwoba ritarimo amasasu. US Military ntiyari ingabo gusa, ahubwo yabaye ikimenyetso cy'ubushake, ikoranabuhanga n'imbaraga z'igihugu cyifuzaga kuba icya mbere ku isi. Yaragiye irema imbaraga za gisirikare ku buryo nta muntu n'umwe cyangwa igihugu cyabasha gukingira uko kiboneye. Ifite amashami menshi atandukanye y'ingabo. Hari US Army. US Army niwo mutima w'ingabo za Amerika, nibo benshi kandi nibo barwana intambara zo ku butaka. Hakazaho bita US Navy, ingabo zo mu mazi. Navy ifite amato manini ya rutura kurusha ayandi yose ku isi, bashobora kurwana intambara zose aho ariho hose ku isi ku nyanja. Hakazaho bita USA Air Force, ijisho ry'ikirere. Air Force ni ijisho ry'ikirere, nicyo cyuma cy'ikirere cya Amerika, kuko Air Force niyo ngufu z'ikirere. Hari abo bitwa Marine Corps. Marine Corps nibo ba mbere binjira ku bwato cyangwa nibo ba mbere binjira ku butaka bw'umwanzi mbere y'uko barwana urwo rugamba. Mbere y'uko urugamba ruba habanza Marine Corps. Hari nabo bita Coast Guard. Coast Guard bo icyo bashinzwe mbere na mbere bashinzwe kurinda inkombe z'amazi, abaturage n'ubucuruzi bw'inyanja. Special Force muri isi y'ikoranabuhanga, intambara z'imirabyo, interineti n'ikirere. Special Force yagizwe ingabo z'ibihe byose. Imbaraga za US Military zishingira ku ikoranabuhanga riruta irindi ku isi. Drone zigenzura ikirere, ibimodoka bya Strength bidashobora gufatwa na radari, satelite zigenzura ibikorwa by'ibihugu byose. Bari mu bantu ba mbere bakoresha ikoranabuhanga mu ntambara. Kubera ubuhanga, ubumenyi bafite mu gukoresha Artificial Intelligence, ayo AI, ibi byose bituma Amerika iba igihugu gishobora kurinda inyungu zacyo aho ariho hose ku isi, haba ku butaka, mu nyanja, mu kirere, yewe no mu isanzure. US Military ifite abasirikare barenga 170,000 bari mu bihugu 80. Ni ingabo zifasha mu ntambara, amahoro, ubutabazi, ibiza n'intambara yo kurwanya iterabwoba nka NATO Humanitarian Mission. Amerika ishyira amafaranga menshi mu gisirikare kurusha ibindi bihugu byose ku isi. Ingengo y'imari irenga amamiliyadi n'amamiliyadi z'amadolari ikoreshwa mu kurinda igihugu, ibikorwa by'ubutabazi, ubushakashatsi n'ikoranabuhanga. Gusa isi iri kugenda ihinduka cyane kubera ikoranabuhanga rimaze kugera ku isi. Ese urabona bitewe n'aho isi igeze, US izaguma ku mwanya wa mbere mu mbaraga za gisirikare, cyangwa ni bya bindi bavuga ngo isi n'umuzenguruko? Ibuka gukanda subscribe, like, share na comment kugira ujye ubasha kubona ibindi biganiro by'ubwenge nk'ibi ngibi. Utubwire no muri comment uko ubyumva. Ni nawe dusoreje ikiganiro. Ndabashimiye.